na hima akwaba. Oh, mejo so me na. Na ho ye. Already. Odie, na ho ye. Oni anu kai ni nyina obi a ho ye. Oh, ye de rade ase, me de ntia so free koman ebre wai. Ai koman. Ye de sa na me ni ayoa. Kwa hu koma ye wo ye krom koma ne say eja o de fra mi amaba iti no. Adwuma na ne de to aso no. Ai CJ bibia be fine. Abna bukwa ne ufre ehwa adwo. Ewia se de ade ba ko se de oye nana hemma meje osome nana no. E cho se amamre eni amane CJ ye ntoto na se. Sa pepe. Okwa akodru hefa kra no a. Yeah. Wunti no ye de amamre ne kasa. Ye de amane ne didwuma. Eni ti ya no ahwa adom amamre. Why e wadom TV so. CJ mu na di hodwuma. Omokoye adwuma ni nyina awie no mo de ba. Na matena se na ma script na eni omo de videos na keka ho ti we say de da manim ogwa ogwe fete say ye fetu afashe ogwa fetu afashe no ene da manim se sia medi ho dwuma sija koye dwuma no ho wie me so ye studio de enche beba why tu ho do ma obuo ni die bribia ti do ko na hu amamre sen de odo wani ko hu ye otufo ba hobi ni ade nyina mamenka se Ghana ye wa amamre ni amane a efe papa okay yeah me kai se kane no esusuade na yesua subject be cultural studies cultural studies and the cultural studies mean to me who say enye na be ya award people na be owopono me sure me no ade a ena junior mo keka award people bi Ghana ya amamre ni amane no efe ya esese yen mabunu no kura na esese yesomu pa sa wahu ba bia bekobia ne de enko empo se wokọ mfantimam wokọ gumu afete now fete now ko breku a there are some similarities but ubehu say differences kakra ewom ye ko aximi wokọ axim kundum kwa mfa so di no ene eziama axim ne eziama mo eboho but omunya so mdi kundum no enso sachre kakra ewoma enika na obekọ da ye ko homowo ebi so de akwasida ye kwa usei akwasida ye ne atisa santefo so edi akwasida ye kwa chim so nti fashion de bebre nti no wo ho a na wosua na social media ma wodwen se amamre ni amane ni hobiem bidum kura dua koye om se eye abosom sem chesa wodwen se social media no eno ani ababone you very careful you're very careful na so mu a na adwen se social media na your mind social media anya babia o anya babia ene obi amani tua no na ne sane na nyina chire wiem a wo hu abeg no ayo tu de se mo betena social media na de bia wo kita mobile phone tu wie ya odwen so wakoda obi a hu woni si wani ma no aka wadwen na wotena hotumi keka de ye ode e me senti wa wo bia ye pese be kɔ niam bia atwam wo bo a wo fo asem bia obi aka so anya nya sa kokuduro no na so ka bi ne ehwe so ati ase wo so fa so ya kan ye hwe na okuru na so di phone na si wanim no waka ye hu se wasi ubo wo ye bema wo ye oba te social media wo dwi social media your mind media wiase ya me wo no obuo ni ni die CJ me de madie se no sa me de madie se no papa me di agro pa eso buo de e wo ses de se ne fata no o de ma CJ yentinsim yenko na yenko yanim na memfa daily guide obakrata hyase e wo ha sei abna asa na obehase 83 years or say hello CJ today is my mom's birthday. Okay, she is 83 years old. Comfort Howard Winiba Ellen Bento ne dia ode ebaye eno no Ellen happy birthday to mommy 83 years wow. And I say Osan 106.3 years. Amen. Ellen obade Emma wakuma so ade nyina mro mama menyini nche omobɔ mre wakra no mo ye ho a ɛkyese anika efe nti esen kwa tenten ede mo nyina na comfort ase do a mate me so me da ase pa wa ikone me da ase osabona papa mo kansa ne kyese mitima me de kone ya mi shaw se jo sha de liga de ma no pa ya ho mo kyese NDC demonstrators protesters makoma kwaduanan miensa na IGP
ayere wo mo party wate o mu nyina no se IGP ti wo mo wie ye no enkrofo ma police for thumbs up so wedi o ma ya de ni nyina ne se ye di kan hunu de wo ma na wo mo ye che no eye wo social media ena nya obi a che na dwen ye cha safe kra de nkofo di post for won yawo so obi abosa brewe pa na timi hwe so nipa ne fa ne ho nkodi na se ba bia yare sabia nipa ya de emergency ambulance ba 11 ye de ba ye si kwan ambulance entimi ntwam ye bobo wo lawyer kwan so kwa yare sabia kwan de na je se ba ne sa no a entwa yie eno ena ne je se IGP Dr. George Kufu Dampare kwa oni be ma wo ye adwuma de so mo man Ghana ene wono aso ti si mu ne ne mrantie o ma nipa 43 na wo hwe social media say ye de o mo kekan say no ase police for toss ye de ko ane de ko ane many lawyer Adam take say what you say o mo lawyer for no ye fra o mo lawyers for protest defense okay protesters no 13 and o betimi a kire ba bia wo mo mo maka no say emu aduasa de o mo nim ba bia o mo 13 no kra so ebi wo ha ye de bi kwa ha ebi kwa ko yibi nyina e de o mo ko nyina aja intelligence security fu omo no munim de ntia omo ye ne sa menyini so obi de emu bi be kwatetie ma so ha obi emu sa nti de bibia ni abotre IGP ne mrante no eye adwuma eno ho asam da ha na yewura Godfred Yebo Adame attorney general na wo de eto a lawyer for liso okodwo fojo ene wo mo keka ho ni nyina nim ese omo enhwe se omo dwumadie bia no wo mo ebeye say ka world class lawyers are won bedru sam pempenso no wo mo yo mo famu de ne wo so mo nsemu kina wo mo ntumu nchine into no challenge ene ode ama mo sa no eno ho asem wa say ena se ne no akoya afofida no ene ye beka se nyina ye serious business ase e wo mayimu nti delegate de nanu fie da balloting e course no ode ho amane abeto ese ya omampani abedi akire Alaji Dr. Mamudu Baumia wono enetu Frankama MPP oda number 1 omampani dada John Dramani Mahama JDM oda number 8 ewo abaton krata no so nti wo hye se ye menko ne ambo numbers na atiefo nim dada enra mshada bo no be ehunu bebia obi ehunu bebia obi ada yo ene na yiwa sumneti ene obi beka se so hono no number 1 hosa ne de Dr. Mamudu Baumia MPP tu be hunu sa na nimu da ho na ne ti ho sade unim nu ya ne ti ho sakwere wo da ho na osono no ohun enso eda ne nchen na babia obetim no na eda ho no number 1 sa pepepe na number 2 so Great Consolidated Popular Party omo da number 2 eno so no da ho pepepe a ene oduru ho no ma wo hu na Great Consolidated kromo omaye omahyenso de ene eden yewura Daniel Augustus Latte domestication to be say ni phone ni da ho wono eda number 2 ena chese enye no Ghana Freedom Party be so ba pani bi da ho ma wagbaduku na Ghana Freedom Party ko ma ade da ozi ye da pass ashes dey CJ na ma me akwadon ko de wuni makwadon Roman father ma CJ memenda no Roman father Fred Roman father ma me running mate to ye ma me akwadon ko great we cry there wo na ne just frefre kwabo are you 05 and no ye akwadon ko digital media executive and I'm check akwadon ko say me women organizer I don't know Roman father me ne kasa kasa me say oh be ma me post e we akwadon ko and I've had that of operations. Roman father, good morning to you, my brother. It's a mammy akwadon kwa nya no but who see a try nya no ho mesel inte ye akwadon kwa na abehunu na chese no so na sense de da ho na ne odi team number 3 it is just pepepe enete na okboma number 4 ye papa Christian Kwabna Andrews Ghana Union Movement gum wonder number 4 Kofi Akpalu Liberal Party of Ghana someha na someha wonder number 5 no so CJ Yewura Akpalu so ne Evans Limakoni chema makmanu mun sense be ba se Akpalu ne yi number 1 na je so de fa table na se nwa na de ma Evans Limako hu se waji se hey kroba na se enra wi no video ne yi video no ni ade chese ye hunu sade na paper no nam table so free Evans Limako ho musi na nchechemu nie Evans ti sei ena makmanu ti ne chairman ena Kofi eti makmanu enchen ena Larry apawu
General Secretary LPG. So what I say. And according to video na me share ye nra ye na you wait me that to mama. Who share video na CJ. Who say Evans kofa ba ye no. And the fact table so mama Makmanu. And Makmanu as will be mu. It was na Evans sorry ya na so jubilate. Sabre no aye kan no. Na palunya metena se wo no. Social video ni ya. Na feel like you so dey dey yeah. Na fe no so nam nti obra no nam Evans achi a oba no na Evans sorry kita Bible achese kita ne nsa ne jubilation no a eno ne de ye hu wo video ni mu ene se de tie se almost na Adom de nkobo da number 1 akobo mpa na enti eno no da almost LPG da number 5 e wo ha na number 6 Mohammed Frimpong National Democratic Party NDP or the number 6 Nana Akosua Frimpong Makumankuma Convention People's Party e the number 7 na me mami ha na me show am say mama presidency fata wate o say abena me da say me say ye nyina ye tawachi affirmative action women supporting women enti ye mame Akosua Frimpong Makumankuma eda number 7 me patro pa kai so da number 7 kwa kan 1 2 3 4 5 6 7 oda ho Fatim Suman Yera Hassan Ayariga ewo All People's Congress oda number 9 no so ewo ha na 4 8 oh say 8 ne yedi kan 1 and 8 no so hoda da anti hase ne de ye o ma ye momudin no oh somebody kan aka che o man pani dada mahama na etinye ne de ni na he nti no enti sana da bokrata no choro nti na say afamani so no to free 7 na no bad 9 because ye kan 8 no so na sije 4 independent candidates no so no to sha Kofi Kranten George Chumbarima Adu Nana Kwame Bediakon na Yera Alan Kwadwo Chemanten wo mo so na kwato aso a ma no nti no cheda eda 12 Alan eda 13 na me candidate a isi disqualify no a my so ma na o me hume na ye hu list ni enko siwisi wo court my candidate right John Pipi se me catch say John Pipi na ye me candidate oni e wan o say oni e wan sije no na oye Ghana ni maybe sa kire man se na me to so oye Ghana ni a okọ file ni nomination electoral commission and electoral commission a disqualify Owura John Pipi na on what basis and electoral commission so far there is my say on fan chemu ni nyina ma ye fully nti ye twen nti o ye say ye ntwen na wo de yisi emfa nchemu ni mra na ye emfa yisi in court because we can't entertain John Pipi be president na sigeti ha enti o mampani John Pipi edin sem we to dwa e wo ha na yisi timi disqualify na de bra John yenti ase nti ebetu ho anamo sije so far da bokrata no de aba eno no se Bernard Mona so dani abrepa o Janet Nablan so adwalai pa ya no office wo yeti he ya anka we ka me ko interview presidential candidate we se disqualify no sije enti no akwaya asem bia aji ensem so no ye be fa ne sa enti sije me ko daily graphic why ma abna wo shas ye obo number 1 and number 8 I say good morning, CJ. I'm still surprised she didn't talk about John Mahama being at number 8. Yeah, Munyabo says CJ. CJ, would be person wow, shed a worker time when in Sabama came out. Because made the worker tell more 7 a year. What's that? What did Kayaka, the vice presidential candidate, Ewaha? I don't know Eda number 1. And was Answaka or Mampani, the former president John Dramani Mahama, also be number 8. Yeah, 81 no, you're dealing with it was so hot Mokropan Sana. Yeah, more etoso a me and Sane and me no. So on see it took kind Odem Patra delegate why page 3. Who say, Oba, baby, are all listener. If you hold no, a chassis Eddie free, mammy, number 2 money at the idea because Eddie kind I can't honor ye. TCJ, I don't know, I didn't dear, Madame Maya Muntiwate. Nadia, your homobia, why your homobia. Now see the daily graphic I move soon, I'm a bay APC, oh, People's Congress, what you say, woo ye dear. Was sitting on kind call and no ena ehiano na wo hwɛ ne phone ye da ha joining us microphone kita no enu apajanisa was ya hoya Hassan Ayariga ono e Frankatoni di ma APC and wakasa e woda bokrata ye nimu no iti we sewa ya hye no so sa
efa emame na yenkoye nim eno achi so no yewra Justice Jones Duche or ye retired justice was Supreme Court na eno na o che say hybrid system na CJ yesi de adwuma wo man mu no emboa yen wose se wo hwa amama ya hodo ni bia se wo se wo ka executive a fully executive a parliament a legislature so asanete na enkonkoba say your system a ye hwe ne ya obom no minister bi members of parliament no emrachi bejafo no na ya bo bi di so nkoye minister to behunu no oye ne ministerial adwuma no na waja parliament de na to hono a on attend to eno no wo che say Ghana fo nsi gina ye say ye kono parliament de enko a na ye hu say parliamentarians enko a na ye bo mu din so mo nkonko ye ministers a na ye fa ne saa nya sanso na say ye say ye aswafo a na yen yi aswafo a enkonko ba say na adwuma no ne emrase bejafie adwuma no ebe conflict enti say ye fa ministers ni nyina wa abonten a na o man na hunu say eno na ye fa wo che say omo ema sonsone emremu e wasa kwan no so na eno no beboa ye pa ma o man no empuntuo no ene o man ni seseye democracy no so no aye adwuma kama nti Daily Graphic da bokrata emu amane eno no na mede ama no na viare so na senior staff no ede o mo krata petition e koma speaker sub measure na e ban sige still na no womo ntiasie womo hunu no se omo wa hoden no e wonimdie no omo betumi e dia manage amana yeye ntu hwa ha se ya unsem panyefo de kan de aba betudwa e so omo behwe se measure bi e beba som e ye viare e na bui pa no eno no omo chese da bi e moa wom kura na nanu ye last week so omo bompa ye tia ye pa o omo bompaya ye fasting bompaya say will be all this hydrogen susu baby na man just say obade no ensesa o madwene na emo man no omo enyoma hoto e manage omo niema no so Daily Graphic e dia ba e na oba Ghanaian Times mu so ha ya nipa 29 nsa ha so sa 29 a police fo ache omo democracy ha protesters no e da ha e na yewra Godfrey Yabo Adam Attorney General ne sam so de to medical bo amane no ha na Dr. Bernard Champo fo ni da ha e planting for food and job phase 2 no and what say initiative no krani apagya ne mu pa koso isan say enoma bi anuan be friend grains beans more wheat ene de keka ho eno achi so no emo ayen nantwie mu ne mponche ne de keka ho entakra mo so yen enkokọ ne dabo nkonfam ni nyina ne egg production kasa nyina no apagya ne mu koso ene sade a na wose yehunu say nkosua no ne bo be ba fom san say sade nkosua bo ye den no nyasem ketwa sade nkosua bo ye den no te say ye no ma meat wi no ye no moto nkwanta ya pa yakoye kosua dodo no na je say sige ehu wahu nti no ye sade ye ka ho asemi de na Dr. Bernard Champo wo san so yi nkonya ama nkosua bo titiu aba fom ama Ghana fo nyina enem se etokosua crate bi ete Ghana kosua crate 80 cedis 75 cedis ahu ebi wo CJ na to me no assess ubotomasa tisi je eno no why eno no kakra ya da bokrata na de baye no na mabobo so ama no ase eno ana asa piepie wo de akeka ni nyina mu ye Daily Guide mu ha mamemra na na say ye asa me de ka de fahim ko je mu say etu de wo ba Daily Guide ya Daily Guide abokrata yi no to so edua na sample for na da ha ye be me na mampo de se ne kwa ukra ne mampo ye nuafo o amamre mu no kwa ni mampo eyo enti nyame yadoma October boso ye besim ya da to so miensa kosin da to so nsia sha na sample for J ya ample for J band no e wo Newark New Jersey e wo USA na oba be rock hod mo papa enti bon twa na ase wate na eja bibia eni da de ye kama se mo nyina mo ni na ase na bakosem nya fe ne be ka chel Mr. AAA akwase ample for J no ane ba no e na wo de adoma chede no ahye ne mu enti edo no when a 13th anniversary a Ghana for Ghanaian way in Newark na just a one more edi ehhehye so no na e ho be ye depant ba che na say dia ye di on fa menka band ne ho na nyame ya dom so a 29 September ya e ye Daddy Lumba DL na wo da sije me wi afa DL nyum eja me kwan why faja me kwan ti no Daddy Lumba at 60 onyame ehira wo ye kan legends o man mu a wo ka ho bi enwuma wa tro so de ene de wabɔ no bebre ye wa ben wo ha awoso obi ateme sobo ade pasa de pam poison ofie
ofie bambofo eni be chese bebre no akeka ho se je owi bo obi ateme so bo ma me why na me de mobi why se je bo uti ya unti da nwum we ye bebo no why enti sije enya no se ma ye ovi dia ovi ajemi aboso avana ve ovi yam ope remix na na say ope original okay remix na ochia me wo mu na yeah ochia me so ho de na ye kama pa ope no afọ ochia me de ni bra rap edi I don't know DL nyame wonyo kese na ni so mbe celebrate e wo Bay Village ye wo Atomic Junction 29th year nti patro ye no ato ticket na wa be ka fan ho meba enti ye nyina ye be hia si jo beba yeah me ginem uginem meba den